Abantu ibihumbi bigaragambya muri Sudani hamaze amezi 3 basaba ubuyobozi bwa gisivili bongeye guterana. Itsinda ry'abaganga b'abanyasudani rivuga ko abantu 5 bishwe kandi ko abandi benshi bakomerekeye bikomeye muri iyo myigaragambyo. Mu gihugu cya Misiri, Pyramide ya Lahun imaze imyaka irenga 4,000 yafunguriwe rubanda ku mugaragaro ku nshuro ya mbere. Impuguke mu bya kera zari zimaze umwaka zisukura icyumba gishyinguyemo imirambo. Abatuye Maiduguri muri Nigeria bihereje imihanda nyuma yuko umushoferi yiciwe kuri bariyeri arashwe n'umuntu uri mu itsinda ry'abarwanyi bishyize hamwe mu guhangana na Boko Haram. Kinshasa muri Kongo ho polisi yakoresheje ibyuka biryana mu maso isandaza abari mu rugendo rutemewe. Abofisiye bagera kuri 50 bazitiye imodoka yari itwaye Martin Fayulu. Naho muri Libya, Khalifa Haftar yakangishije gutera aho Turukiya ifite inyungu kandi yareze ubuyobozi bw'Ankara kuba bushyikiye abahanganye nawe.